Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan nga Alisa at taga probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kumamat nga ibinglay ti kapadasak ken ayat. Tabarang makaipaay iti adhal kadagiti na ayat adumdumnger. Pimusay ti nobyo ket isu tinangipaay itinalaos apan nagliday kanya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alisa dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anak ko, agarubos manen dagiti luam. Uray di mo yabkas ti marikriknam. Amuklatan, anadagsan pailaeng ti riknam. Kapu iti ipupusay ti kaayan ayat mo. Wananang, aging gaita. Diyak pa'y lamalipatan ni Ramil. Aklo naman ti kinapod no anak ko. Tapno agtal namot tan ti kararuana. Wananang, diyak lang amin malapdan ti agsangit. Gaputa diyak ni namnama tinapagtan na. Nadagsan ti sakit na anak ko. Kat di na nabailan. Nasaysayat ko mga min no imbaga na kanyak. Tapnamok matinararamid ko. Awan mat nga ti pakadlawan nga da sakit na. Gaputa ka na yun anaragsak. Kan naging nadayo kami mat ngamin. Ala, di mon babalawon ni Ramil. Maawatam ko manuapay nga inliimod na ti kasasaad na. Di na siguro kaya't nga agdanag ka, anak ko. Jakon sumurot ka da kayo di beach, Giselle, Jomar. Anya? Ha? Ay, saan mapantayo amin? Wun nga agpaiso, Alisa. Saan abalay? Tawan mo ti duty tayo inton bigat. Masadsadutak namin na rumar. Kaslawan gaganasak. Maawatan ka, Alisa. Gaputagladladingit ka pailaang itipan nakapukaw ni Ramil. Ngamrumar ka kumaa, oray sagpaminsan. Tama katulong dayta, tapno makailuliwag ka. Husto ti kinuna ni Giselle, Alisa. Tano isulatan ti pampanunutam. Ad dumagsan ti riknam. Tsaka mo na kaano ang makalipatak. Inaldaw kan rabi. Akaslad daw urayak asumangpat a text kan awag. Nga agdamag. No nakaawid akon. No nangan akon. Normal laang day ta amarikriknam, Alisa. Namlabanam ti kinaliday mo. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasamakan ka. Nagdagsan kami tiriknak. Giselle, Jomar. Kailiw ko ni Ramil. Ag-move on kan, Alisa. Ti ko nam siguro. Nalakalaang nga ibagami dagitoy. Gaputa saan ada kami ti adda iti kasasaad mo. Ngam narigrigat matlaang no kasta ka kanayon. Makapadakis ken ka tinalaos a panaglidliday. Agyaman na kada kayo. Gapot adda kayo akanayon ang mga andingay kanyak. Wen, ikagumak ti mang lipat. Gapot saanen nga agsublipay ni Ramil. Nabayag tayon nga agbabarkada. Katkaslag kakabsat tayon. Isong awan ti sabaling agsisinakit. No di da tayo matlaang. O, nangag mo ti imbaga ni Jomar. Iswasaan kan nga gliday. Gapot adda kami agagayim mo. Saan da ka baybayan? Iswasumurot kan iti outing. O sige, sumurotak nga rudan. Nanang, sumurotak ka da Giselle.
agawting kami. Amangan no jak makaawid iti talo, wano upat nga aldaw. Maala anak ko, awan parikot iti dayta. Angam, kabailan nyo kadi, ti agmay-may sa? Kabaalak, di ka agdanag. No kayat yo, sumurot kayo, nanang. Ay, saanan anak ko? Jak kabaalan ti agbiyahe iti manunga oras. Maulawak laang. Sige, agbati kayo nga rod. Ngam, ayabak laangan ni Shaira. Tapno adda kaduayo dito balay. Saanan anak ko? Saan abalay tadamot karo ba tayo? Kan maysa, naruwa makon nga agmay maysa. Ay, agyamanak. Iti anya, Jomar. Ngamin, makita nga da nagbaliwam. Saan kan analiday? Amom manon ti agisam. Anya? Wen nga agpayso, Alisa. Saan kan akas iti sigod? Nakailiw-liwag akon. Kan narigat mo't nga agpayso. No tinapalabas ko latan ti pampanunutak. Amangan numadipresak pay. Itultuloy mo nga rod dayta, Alisa. Aging ga ama kailiw-liwag ka iti husto. I-close da kanugayam ti kalsada inton bigat, Alisa. Saanin ama kadanon ti lugan dito eskwelaan. Uwan nga rod. Kasla mabayag pa iti project da. Nalabi takas na. Ngamin, simentuan da kano ti kalsada. Anya nga rod nga eh. Ano san tayo nati magmagna? Uwan awan mat ti maaramidan tayo. Kan nasaya at mat, tapno ma-improve ti kalsada dito barangay tayo. Imbakit ti tanalagip na nasimpaan. Idi pa lang i-request ti bumarangay. Kat itala ang anapatgan. Ay, uwan nga rod. Sana bali. Tinapatag, natungpalan tinabayagan akal kalikaguman dagiti residente. Ano sa nyo timag na dito igid ha? When awan ti parikot iti dayta. Siya gayam ni Denver. Adayon sapay mo ti pagawidan nyo. Saan matkit di? Nasayat ano kasta. Ay, huwag gayam. Ang mga nung nadagsin mat dagita bagyo. Mabalin na kayo nga itulog to'y kadok agwapo. Matio, tinagan na. At na? Agpaiso ti magbagak. Kaputa da motor na. Saanan? Nalagan ti awit ni. Agyaman kami laangan. Sige karod. Basta no kasapulan nyo ti mangitulod kada kayo. Di kaya agpangado ang mga ibaga kata kami ha. Wen. O sige, labsan da kayo pay. Nataraki mo tayo construction worker Wen nga rod. Kabaliktaran mo titi kadwana. Saan ang matagtagari? Managbabain siguro Ay imanugot ka kuman di imbagana. Nga itulod na ta. Tapno saan kan amag na. Anya? Kababain mo't Injaya na nga rod. Ala, partakan takit diti magna. Amangan numarabyan ta. Adaman madlaw ko ijay may sa construction worker. Apay ka di? Ngamin, tunggal lumabas tayo. Sika akanayon tikit kitaan na, Alisa. Kunak ano siya klaang tinakadlaw iti dayta. Ay na, Alisa, kursunada na kansamot. Uun nga rod. Tanuda tate agkuyog, Alisa. Ay, sabali tikita na kanyak. Ipagarot na siguro ano biyonak. Amang ano agselselos. Anya? Di ka man, Jomar. Ay na, ibagbagami laang timadmadlaw mi, friend. Ay, agtal na kayo man. Manula nga aldaw tinapalabas. Kastan ti ibagbagayo. Madlaw mi nga rod. Sa bagay, awan dakos na. Available ka man. Ay, sutil kayo talaga. Ilakla ko dak samot tan. Uy. Saan mat Si kamat. Ala, ingkay kit din iti lamisan nyo. Ingkay ag-compute iti grades dagiti estudyante yo. Lumabas kami manan Katuwa na. Ay, huwag gayam.
Mabalin ka di, maamuan tinagan nyo? Ha? Uwan amo yung tinagan mo, di may pa amo tinagan nyo. Kwan. Siyak ni Alisa. Isumat ni Giselle. Jomar matinagan ti kadwa mi a lalaki. Saan lang amin anak kigigdan kada kamita. Napintas tinagan nyo Sabagay, pagbagay yung napintas kayo. Ay, uwan gayam. Damdamagan ni Macho, tinumber mo Alisa. Nagbabayin nga minday dyan, kumpare ka. Ngam, nasimpet. Anya? Mabalin ka di, Alisa? Tidmon, ang mga no ibagada nga isnap ka. Sige, maitad mo kiti. Sige Denver. Buti ti cellphone mo. Tasya ko ti mangi phone book. Agyaman na ka, Alisa. Ipasakin ko na to yung number mo. Sige lang, Denver. Agyaman nak. Giselle, mabalin ka di mat nga lain ti cellphone number mo. Tadatamo tag textmate. Alisa, agte-text ka di kan ni Matthew. When mat? Kunak no kun kunalaang ni Denver dayjay. Naangaw mo't ngamin. Agpaisaw mat gayam. Nag-text mat la kanyak ni Denver. Gusto Tapno ag-text mate kayo ado Anya? Nasayaat mo ti pa nagti-text ni Matthew. Madlaw na respeto. Kastamot kin ni Denver. Ala, sayaatan talata ti makilangan kadakwada. Tapno awan ti makunkunada. Agyamanak, tadi mo pinaay ti awis ko kan ka, Alisa. Awan mo ti dagas na, Mateo. Malaksid laeng no adag selos. Awan? Sino kumangay? Tinobyam. Ono ti asawam. Awan pa'y asawak. Wano nobyak, Alisa. Iso a pinadamag ko ti number mo kini Denver. Mabai na kami ngagdamag idikan ka. Pagbainam kumangay. Nabayag ka din nga gisursuro? Wan, ngam kaperpermanente lang idi na minsan atawan. Nabayag mat nag-volunteer Iso nababala ang ti masusweldok idi. Kasta? Sana bale? Tinapatag. Na permanente ka itan? Wan matkit di Sika. Nabayag ka din asumursurot iti construction? Wen Alisa, manipod nagfurgoda kon. Construction ang tinagbalin at trabaho. Uy, Alisa. Nalipatan na kun Pagkunamat, Jomar. Ngamin, di mon patpatgan dagiti awis ko tunggal awan trabaho tayo. Takasanumat ngamin. Dayjay amatyo ti kanayon akadwam. Anya? Si Kamat. Ay, saan mat Apay, agselos ka, Jomar. Saan mat nga iti kasta? Apay nga rod nga isingir mo ti di na panangkadukan ka. Agtal na ka man dita, Giselle. Sana bale. Tada kayo lata ti best of friends ko. Uray anya ti mapaspasama. Tunggal makikita ka, Alisa. Madlaw ka naliday ka. Uray nakaisem ka. Madlaw latta ti kinaliday mo. Matthew? Apay. Adda ka di parikot mo? Awan. Ada lang amin pagdang itibiyag ko. Akas laging gaita. Diyak pa'y nalipatan. Mabalin na mamuan. Noan niya data? Kwa. Ngam no di mo kayat? Saan ka apilitan? Saan mo't kit di anarigat nga ibaga? Ngam,
Makarik na akpay lang amin itila dingit. Kwa. Ada ka ayan ayat ko iti. Naanos. Kan manang ipatag. Ngam di na nabailan ti sakit na. Iso api mo say. Nasaan gayam ti naglabasam? Pasensya ka na. Naipalagip-lakit nga roden ti napalabas mo. Awan anyaman na, Matthew. Malagip ko lang amin dagiti napalabas mi. Ti panagkuykuyog mi. Ti kinaragsak mi kan dadumapay. Iso makarik na ak itiliday. Normal lang day ta marikrik nam. Into naglabas ti aldaw. Makalipat kan tumatlaeng. Agyaman ak. Saan ko maaday ta ti pagsaritaan ta? Anak ko, awan ka di pa'y kaayan ayat mo. Awan pa'y, nanang. Apay, di mo ka di pa'y nalipatan ni Ramel. Orean niya pa'y ti mapasamak. Diyak to siguro malipatan ni Ramil, nanang. Nang runa, tanagsayaat. Ngam awanan ni Ramel, saanan nga agsublipay. Amok day tananang. Inot matkit din anak karasan ti daginsan iti barukong ko. Kan nailiwliwag kon ti sakit amarikliknak. Iso na laang tadyak maliklikan alagi pan tinapalabas. Nasaya at garod no kasta anak ko. Kat sapay lakuma, tabakabiro kan tumanen, ti pagpitikan tapusom. How's life, Alisa? Nasaya at lata. Si Kamat, nakasirseryoso ka launay. Ayon gayam, kumusta kayon kan ni Matyo? Dayjay? Agayam kami. Gayam? Wano nalablabas ngam gayam. Agayam kami pa'y laeng, Giselle. Da kayo ngay ka ni Denver. Ay na, tainyaw awan nakit din ti saritaan. Di damdamagak ti sungbatam. As in friends kayo laang kini Matyo? Wen nga rod. Patyanak ka di. Ala, uwanan. Urayan milatan, no ibagam nga agnobyo kayo. Alisa, dispensaram no adak manen dito'y balayo. Okay laeng. Alisa, Apoy akas ti panang kitam kanyak. pakawanin na ko ma. Ngam jakon kabalan nga ilimad ti marikriknak. Ha? Inigamam ti imak. Alisa, pakawanin na ko ma. Apay ko mangagkid daw ka iti pamakawan. Gaputamok amadamapay lang ti panagladladingit mo. Gapo iti napalabas mo. Ngam, agayatak atalagakan ka. Ay ayatan ka unay, Alisa. Matthew. Amok adi mo pa'y nalipatan ti imo na akayan ayat mo. Ngam sapay la kuma. Tadi mo isara tapusom ken ni ayat. Ayatan na kumamayat, Alisa. Naka-move on akon, Matthew. So asaan arumbang ngagkid daw ka iti pamakawan. Ngam, sapay la kuma. Tamauray mo ti pangadang ko. Maipapan iti ayat nga idat-daton mo. Nabayag ang nagaram kanyak ni Matthew, Mr. Lonely. Nariknak ti kinapudno na kanyak, iso asinong bata. Nagkalaysa kami nga rod, ket naadaan kami iti dua nga anak. Ket ita, naragsak kami asa nga pamilya. Alakastan, ket agyaman ak unay, tuy pagayam mo, Alisa.
Pagayam Alisa, agyamanak iting kapanangibinglay iti bakasaritaam. Pudno launay ti kunada, nga iti panagbiag tayo, dumteng ti panagliday, nga masukatan metlang iti kinaragsak, ket dayta tinapasamak ken ka, gapu tanasukatan iti kinaragsak, ti kinaliday mo, gapu iti ipupusay, ti immo na akaayan-ayat mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan nga Alisa, iti probinsya ti Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Ernalyn Abance Ansyong. Ken iti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.